Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laglagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras yung amin papagayam. Sakbay na at ito'y parang iti shoutout. Shoutout ka ni Christopher Yap, iti Barangay 211, Tondo, Manila. Familia, Rofel Nardizabal, Pinoy Mix TV 79, Ray Madulay and Family. Ken at ito'y pa iti mensahe ni Auntie Jor. Wanagyaman kaya't kuman alak man daytoy nga gundawi papagayam nga agyaman kada kayo amin a likers, commenters, sharers, subscribers gaputan no awan kayo papagayam saan kami kumamet nga agsusweldo. Isu nga gapu nga rod iti dayta ikarkarigatan mi met timang pasaya at kadagiti amin drama episodes daytoy unay daytan kaka kanjay anaraarti namnama nga oray kay papananaday ti panagpuyat, panagpanunot, ken jay quality performance a panagdrama. Agyamang kami unay kada kayo papagayam ulitek, da kayo tigapunan no apay ngagsusweldo kami. Dagiti advertisements ken kastameten dagiti views wenno jay panagdengdengegyo. Agyamang kami unay kada kayo amin papagayam. Agtultuloy kayo kuma, adumngag kadagiti amin nga episodes. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti Pakasaritaan Arapol 1, ti Kuripot. Dito'y drama tayo, o naidaitan kaka. Bakit? Anyat masida? Mabisira ko. Adda tinunok nga ikan. Isudya nakaluban di talamisaan. Yung kamanganan nalpasa mo ten. Anya? Apa di nakinuray? Nagsangot ako mangsida di tinunom nga ikan. Kasano ko mga orayin ka? Mabisinak mo ten, kalpas ti panaglabak. Isu nga imuna akon anangan. Di mo mo't intugot ti kaldero ako nada. Basta kakidi. Hindi nabinta pa yung agasawa. Di mo kaya ti mangan idi no di nakmakasano. Awanan ti adupay asao. Ingka kidi manganan no mabising ka. Agur orayan, jay ikan at tinunok kasi daem. Sige man nga ron. Naku na iti kusina tanay. Mabisin ako. Unay daytan kaka. Balayan. Birthday taon jay balasang ko inton sumarono abigat. Intan to man makipunsyaw. Anya. Apay adda kanuhan dada aya abalayan. Imposible ang awan. Intan tao tabareng malanitan man ti buksit ka. Ay, mabai na kabalayan. Awam mo't ibagbagada. Intan tulatan Si kantulatan na balayan. Amok, no kasanot kinakuripot di balasang mo. Katjak mamatay, nga datihan dada. Ay, unay daytan kaka. Salbag kiniti kasto yung biyag. Ay na, imbarsak mo mo ti pinggan nga yan ti sidaan. Salbag ka.
tinuno nga ikan ti pasidam kanyak nga saan mat? Daing mat. Salbag kakit de. Bisit ka. Ag pili-pili. Iso nga rutyada. Di kakamalangan. Papanam ngay nga rod. Inaklagan makipangan kaninanang ko. Maring naimas ti si Dara. Unay daytan. Anya, tinuno adaing tinasang putami di balayo asidam mo law. Wala na. Sa nagburok ti Dara kiti asawak. Basta mabisina kan napanuga kan nagtrabaho. Awanan. Kalpasan na daing lang ti luto na ama sila. Ay, unay akinak kuripot di asawa maun. Kano nagparti pa di karubayo iti baboy. Ngayon pauraga na. Oh, iso ngayon muraga akmat. Nanang, di na may turad ti umuraga iti karnet baboy, wano karnet baka. Sala makaraman, wano makasida, no siyak ti umuraga, wano adag padaya. Alabay amon. Ingka ni di kusina tagpunok ka man ngagsida iti inuraga ka karni baboy. Ada di kasirula. Kita ami jaya, nagpunok ka. Wan man nga ron nanang, sige, inak man ang kalong. Nayunay daytan ka. Anya, kinapungtot na kamaran di asawam. Tatang, pirmi abwatit na pimanaw dito'y balay tatang. Anya, ti saan naman na kinayat ng naramin mo? Nagpupudot gaputa daing tinlutok asidana. Anya, kag napanan na nga rodan. Ijay balay dananang. Ijay kano ang mangal daw. Baring nunay imas kano ti sidada ijay. Napay mo't kami na daing lang, ipasidam ken ko na. Idinto ta ado mo't ti kwarta yung gatang yun ti agkakaimas kumamasida. Ay natatang, narigat ti gastador a tao. Awan aasinsuan na. Unangem no, nakaputputlatan ti dakulap mo. Ay, siguradong agkutong kaya mga gasawa. Didak man sir muna nakasta tatang. Bayan nyo, tamapan makipangan, iti ayan ti inana. Kahit di ka mabain, hanapan man ng nakipangan, iti inana di asawam. Nanang namut. Apay, ipagarup na laangan, anaimas latan ti sidsida ti inana. Ang mga nupaksiula sa luyot ti sidada. Naimas laki di at imuragan ni abalayan, iti karnet baboy, iti nagparti akarubayaw. Apay, di mo naamuan na nagpartida. Saan tatang? Ay, jak lamamati, di mo naamuan. Alangan na di nagungik di baboy a pinartida. Isa ti kunam kiday. Maalyaw ka nga umuraga. Tadi mo kaya tamaksayan ti urnong yu akwarta. Unay daytan kaka. Mulaw. Oy, malaman anak, agriing kan. Di ka pa'y agawid aya. Apa ya? Nya torosan. Nay. Ay, lumlum na kan jay init. Tiga. Anya. Apa yang ngurungnya ito lang nga rin ingda. Ringan ka kumaitay. Ngam gaputan nakita ka na imas mo't titurog mo. Ay ka binaybayan kalatan anaturog. Diya ako na steamer na kitarakin ko. Ay, una yan. Sigurado marabyan ako na mapan mangiwayway ka na kitarakin ko akal din. Nuwang kan. Apa dito? Nalaing kan ang arudan tanay, masipngutan ka na mapanititaltalon. Na imasam tumut unay nga men tinaturog. Inimas ko nga min din pasidaya. Naroon ka anak matan. Hanggang ta adobo karnet baboy. Di, masak. Ay unay daytan kaka. Piman kamut aya. Kasla ka beklat. Ano mabsog kat nairot titurog na. Unay matabiklatan na.
Oh, apay nga takala sumangpet. Kwa? Kaputa, agsipngutan itay nakistimara karagiti tarakan kaw. Apay nga rod tamatamta, kaslamo nga lumlumtag. Una deta, nadlaw na naimas ko tinaturog. Naturog ka nagmalmaluman niya. Bakit? Kunak tupay kat. Nagturugam. Diyan na nga. Naimas ko tinaturog ta nabsugak anak ipangan. Anyat sindam, anak absugam. Adobo akarnit baboy. Apay nga rod adinak indawatan. Nya, nakauraga kamit kuma itay bigat no napan ka imuraga di ta karuba. Diyak mo namuan. Sumardan ka man sanay. Jak lamamati adi mo na amuan. Kat no karuba lang, abay lang ti balay da. Di, imposible Hindi mo nanggagi pananggugik ni baboy. No, di mo lang nakita, nakiti tao nga nagpartay. Bayam daytan. Uray ta, adag padayan tun lawas na. Isunton, ti panagsidak iti karne. Anya? Kahit itang araw, anya tinsaga na si data pangrapyan. Diyak pa'y linuto tamangan numabangles. Anya ti si data. Marunggay. Manod? Makita. Makauman ti marunggay. Isungarod nga intunwan ka iti sidam nga ikan itay aldaw, ngem di mo kayat. Kasano amay ayo kag sida, inito ta nabambanuga ka nagar-arado. Sanak pagsidaan, iti intuno adayang laag. Ano na, ita, marunggay manan. Awan pa isagpaunan sa. Sana balya? Uray saan anaimas ti sidsidata, adumot ti kwarta talakay. Oh, dahi ta tilaglagi pam. Tap nagbalin kalataan naragsak. Uray deta. Ado ti kwarta. Awan mo ti makan. Uray deta. Abalayan, di mo ka di madlaw akas lagkut-kut tong unay di balasang mo. Bunyar na balayan. Isano agsarsarita kami. Ibagbagaken ko na kaadwan na lakta timangan. No, lumukmag pa. Kasanungay amado na timangan. No saan mo't ang naimas ti sidsidada. Pamrayan na mulatan ti marunggay kada balangag nga brawan. Iso nga awan serbina nga dut kwartada. Tanapeklan mo't ako repot. Ay unay dayta. Ibuking mo mo't launa yun ti anak ko. Di mo pigpigsaan mo't at imangibaga ako repot ti anak ko abalayan. Nakababayin mo't makangag sa balay. Bukanak manlangan ti marunggay amulat ti asawa. Isu mailatan ti pag-alaan na ti sidaan may. Sulatan ti luto na. Bukawag ko na ito tabarang no mapanunot to ni siya na ti gumatang iti na imas asidaan. Nagpaiswa, nasustansya na ti marunggay. Isulatan nga may kasagpasagpaw na. Already ta. No, awan to na ti pagnatingan na. Ay, sigurado aggatang iti na imas. So, apo ka na kaon. Ipuun ka. Tapno saan nagsaringay. Apaman amapukan ka. Inak to makinom. Padasik manmat ka iparatikan ti asawa. Dusyang! Awang babayin mo karuba. Si kalakit di tinangpukan iti marunggay kaw. Gaputa di ka pinadawatan. Idi may ka dumawdawat iti marunggay nga sagpaw mo iti balato nga brawam. Rumwar ka di ta balayo ta sang muna. Ubur-uburong kan. Ay, saning. Saning. Hustulatan na ka. Saan mo nga uburan ti balay na dusang? Anyaya ti pagkaskasam.
Anya tinakabasulan na kin ka ta. Uburam mo ti balay da. Iti kang kura. Anya, apa nga? Anya iti baso na iti karo baya. Isuda tinangpukan iti marunggay ko, tatang. Anya. Dahil lagi di adusyang tinangpukan iti marunggay ko, tatang. Pagkunaan, may so tinangpukan. Gaputan na palalo ti luksaw na. Idi saan ko pinadawatan, iti sukdalan na marunggay ngay laok na iti abrawan na balatong. Naimot nga mina na kinaimot mo. Di mo la pinadawatan na. Kano nagranggas mat, no isuti dumaw dawat. Ikisap na, kalbon na, imuratan na ti marunggay. Ay unay daytan kaka. Dayta ti makagapo, adyak impalubos ngagsukdal iti bulong ti marunggay. Di dakdakas itan, tinapasamak, napukanan. Ang magura ka, saan ka ngagpapabasaw, no di mo nakita, ani dosyang tinangpukan iti marunggayaw. Awanan ti sabali a makarami ti dayta, tatang. Isulaeng. Iso parwarik na di adusyang, tagrinisot kami man. Di na nga taam mo. Anagngina ti bayad ti may sa apuon ti marunggay. Nangingina pa ingam ti daklanwang. Ay unay daytan. Nalabos man. Ala, agkalma ka na nakaw. Bayam, siya akong timapan iti balayda. Kasaritak. Masapol nga aglinawag kayaw, kan agkinaawatan kayaw. Unay daytan. Nay, mulaw. Apay. Na, agin inom ka mat. Kung nagkatkatawa ka. Nay, agkatukkan sa amutan. Agmoyong kan. Sana kang mauyong na na. Yan, tibagpagayang. Kapay nga ron nagkatkatawa ka ngay ngagmaymay sa. Kapag tamaragsa ka na. So nagkatawa ako. Kanyat pakaragsa kam aya. Unaw, nangabak ka mat itiwiteng. Sa anak ka na nga ba? Sa anak mo't ngagtaytay at iwiteng. Anya nga ron nga iti pakaragsakan tagkatkatawa ka mat. Ti panangpukan ko iti marunggay may. Asa na napuputon ti asawa ka na. Anya, ay salbag ka mat. Apay ngay apinukan mo ti marunggay yaw. Idinto ta kanayo na pagnatnatengan ti asawam dayjay no aglutaw. Dahil tangarog ti rason nga impuon ko na pinukan. Tanauma ako ni ti pasig ang marunggay nga ilutluto na nga ipaspasida kanyak. Anya, ay unay daytan kaka. Di mo ammo aya. Ati marunggay ket maysa akasayaatan anateng. Taadaw ti maited na a bitamina. Ken isulatin nateng asaan ama isprian. Amok, gamtay ko na akaon. Nauma ako nga agsitsida ti marunggay. Iso pinukan ko na. Marang gumatang mutem ti asawa karagit agkakaimas asidaen. O daytan kaka. Nagbayag mutan ni tatang anapan nakisarita iti salit ado siyang. Ay, agsaang ko kami laang idumudum ko talaga. Siya na yung anak ka. Ha? Kumusta tinapanan nyo dito balay da do siyang tatang? Nagbayag kayo mag. Gapaw, taimpag sa amin kanyak ni Dosyang ti sakit tinakam na ka. Na, salbag naktan? Isupay tagsakit tinakam na. Idinto tayo so tinakabasol kanyak. Awan basol ni Dosyang kan ka anak. Sika tinakabasol kan ko anak. Anya? Siya mutan ti mabalittag na dabasol na. Idinto ta nakalawlawag ani Dosyang tinakabasol. Gapo iti panangpukan na iti marunggay ko. Saan nga iso tinangpukan iti marunggay mo? Ni, asino nga ron nga tatang? Uno nilakay na. Saan latta nga isaw? Asino nga rod tatang? Ti kano asawam. Anya? Ni mulo? Wain, nakita da nga gasawa
animolo tinangpukan iti marunggayaw. Gaputa inubur mo di balayda. Mapandang agasawa ka ni kapitan kat ireklamo na ka. Anya, unay daytan kaka. May barangay akong tatang. Hello, Shaneng. Imawag ka man. Gaputa, kaya't ko adamagan. Nuadda dita balayo ti asawak. Adda itay ngampimanawan. Takunana asumang putan. Anya, awan pa'y mo dito'y balay. Ay siguro adda pa iti dimagasan na. Makasangpot laeng. Gubatak! Anya, tapay! Gaputay sugayam tinangpukan iti marunggay ko. Anya? Nukasta? Amo maun? Unanang, taimbaga ti karuba mi. Isuag gubatak lakit dinimulo, apaman na makasangpot dito balay. Ay, sana balasang ko. Di mo apaan ti asawam, nagsango kayo, kunay nakainom. Anya? Imay na rin ang tatinaginom dito'y balay. Ta, maluksaw unay iti kinaimot mo nga asawa na. Unay daytan kaka? Nukasta? Nagbartak gapukanyak? Ay, mabalin akasta. Iso at tinasaya at kat agtalaw ka dito'y balayo. Ingka pa'y lagpak ni di balay da balayan. Saan nanang? Sangwak ti salbag anak yaw. Oray mangkat agpinatay kami. No iso ti kayat na. Saan ka mabutang nanang? Ay, sana mabalin Awagak ni abalayan. Ta umay kami di ta balayaw. Ta umay kam agripiray. Unay daytan. Ayop ka mulo. Pinukan mo kit din dyan nangin ngina pa'y ngamnuang apag natengak amarunggay. Ano ko? Oh, tinaptap mo, tisubsub ko, ayop ka, bagkalan ka man lang. Saan ka bagkalan? Ay, batam ditangad ko. Awan ko magkas to'y nga apa. No sana gapoy ti kinakuripot mo. Agayo ko apinukan ko ti marunggay mo. Mataya ka! Hindi na magkalana. Kuya, Mataya ka! Ayop ka! Ulo! Matayan ti anak kang ibatam. Agyaman nagtatang. Tasimangpot kayo. Ay na, napatay na kumano di kasi mangpot. Isinamon to yung asawa manakaw. Tamay turin na kagayam apatayan. Ay, si Kamat. San mo asugsugan ta anak mo ngay sina nati anak ko. Nagawan mo tanakim maun. Ornusan tayo kiditi amin Guyong Kamat. Kaya't kung di makisina ka ni Sianing nanang. Nauma ko niti sobra kinakuripot na. Agkot-kot tong kami. Saan kami mo't na makaraman iti naimas na kanan. Nyam. Salbag kamot mulo. Yamanam kidi Ta sa anak gastadura nga asawam. Balasang ko. Mayati saan agastadura. Ang no nalabas mo't ti kinakuripot mo. Ay kumadimot Takas ko na ni mulo nga asawam, aduman ngagpaiso ti kwartayaw. Ngam di kay makaraman, kadagiti agkakaimas amakan ken masida. Anak kau, na ito yan, ti bagbagakan ka iday. Ngamin na banag, do nalabas, kadakas, ti ibo ka na. Nagpaiso nito kunayaw datang. Saan ko kumamot nabagkal ti anak yaw. No, sana sobra ti kinakuripot na. So, si Kasining, no, kahit mo napintas tilin lang ta. Masapol balbali ka mo na. So, suruwi mo, nga kuradan ti nakulap mo. Tadikat nakapit-pit latan nga nanayang. Unmut nga men, kasla kalatay kunada nga buksingiro anak kaput-put.
agkirkiraos tabuksi mon, putamlatan ta kwartam. Maday, tikasta. Gaputi kinakuripot mo. Mataytan itibisain. Mas dawak. Oh, naidaytan. Ditan papagayam tinaggibusan, ti pakasaritaan anapolwan, ti kuripot. Insurat ti guest writer, ani Wilson Reyes Marcos, para ti Jor, Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami, itinkay panang tarabay.